Dragi ljudi, danas pravimo doručak koji ja zovem američki doručak. Iskreno, ne jedem ovo često, ali ponekad mi baš odgovara kao danas. Pravi se jednostavno, a jako je ukusno i zdravo. Moj otac Allah rahmetile je umro od dijabetesa mlad, pa sam stekla naviku da ne jedem ništa slatko ujutru. Može samo poslije ručka. Šećer se ujutru podiže, a onda dolazi do nagloga pada, što nije dobro za naše tijelo. Tako da moj doručak uglavnom uključuje jaja, sir i proteine. Ali danas sam napravila malu pauzu. Glavni sastav američkog doručka su ovsene pahuljice. Možete dodati voće po želji. Ja sam koristila banane i borovnice, a u kombinaciji su savršene. Naravno, dodala sam i crnu čokoladu, koja je inače zdrava zbog visokog sadržaja antioksidanata. Bademi su također sjajan izbor jer su bogati zdravim mastima, a med i polen. O medu ne trebam puno da pričam. Polen sadrži mnoge vitamine i minerale, pa je odličan dodatak. Ja polen jedem svaki dan. Vjerujte mi, ovaj doručak je izuzetno ukusan. Ja ću sada malo da odem do velikoga parka, da se malo prošetam i potrošim ovaj šećer. Da li vi često pravite ovsene pahuljice sa voćem ili preferirate neki slani doručak? Podijelite sa nama vaša iskustva i vidimo se onda u velikom parku. Želim vam ugodan dan i sve najljepše. Ćao!